ndashimira Mado Imana yo mu ijuru ikugirire neza iguha umugisha ibyo wakoze Imana izabiguhembera. Ije wari ufite akazi njyenyine mpembwa 8,000 by'amashiringi, ariko muri iyo nzu harimo abantu 24. Hanyuma mumbaze ngo aba bantu bari batunzwe n'iki? Ugihe cyose yararwaye nigeze atakaza ibyiringiro vyiwe. Wakati wote alikuwa mgonjwa hakupoteza tumaini, ntabwo yigeze yiheba, hakukata tamaa, watubwira amagambo adutera ubwoba, hakutuambia maneno ya kutuvunja moyo. Yarwaye nk'intwari. Afite umutozo wiye hari hejuru yabyo ahora bivuga uko ashatse, hari hejuru yabyo kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Semeni amen. Izo ni indirimbo nanditse, ariko Pasiteri Samuel numvise abwiriza. Abantu benshi banzi nk'umuhimbyi, nk'umuririmbyi. Nari mfite na biblioteke cyangwa se library, yari Pasiteri Samuel. Akaza numva ibyo yabwirizaga, naje nkabishira mu ndirimbo zose. Kandi hari indirimbo nyinshi, ndi mu bana b'abanyamurenge benshi baririmbye indirimbo zitoneka urupfu, zikaruvuga zikarwinjiramo imbere. Inyinshi nakaza nzumva na Samuel ayo magambo. Irindi cya kabiri ni Dogiteri yari hano, umuzeyi wacu. None namara gusenga Imana ifashe. Amen. Ndi kuvuga kuri uyu munsi ntabwo byoroshye, ariko hamwe n'Imana, Imana iradushoboza. Imana ishimwe. Uno munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi tubonyeho ntarabona mu bundi buzima bwanje, ariko nshimiye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Nshimiye Imana kuko mpagaze kuri uyu munsi umukozi w'Imana ari umutware wanje. Ni jewe uzabanza, kuko hari igihe nigeze kurwara arandwaza cyane, ndamubwira ngo ni jewe uzobanza, akambwira ngo ntabwo uzabanza, ni jewe uzabanza. Tukicara twembi, umwe akavuga ngo ni jewe uzabanza, undi ngo ni jewe uzabanza. Ariko ndamushimiye kuko ariko Imana yabonye akaba ari ubanza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Kuvuga Pasiteri kuri uno munsi ntabwo namuvuga ngo mbashe kubivuga kuko byagenze, uko twabanye nawe kuva dushakanye twaba tugejeje iyi minsi. Ntabwo namuvuga ngo murangize, ariko ndavuga buke gusa. Pasiteri tugishakana nawe, twashakanye nawe ari umupagani, tubana nawe ari umupagani, ariko yageze aforoda, akanywa inzoga, akanywa itabi. Twashingiye umunsi hari n'umunsi dushingirwa, twashingiye afite itabi mu mufuka ntabizi. Naje nkagira ngo ni umukirisitu, ariko nagiye kubimenya hageze iminsi ndamesa imyenda yiwe, naje kumesa ngasanga harimo ubuvunguka bw'itabi. Ndamubaza ati se noneho ibi bintu ndi mu kubonamwo bisa n'itabi mu myenda ni ibinyabaki? Arambwira ngo nguze ibirori uko ubibonye wowe gusa uze ucecekera urebesha amaso. Nuko tubana gutyo, hariho aza ku mugaragaro akanywa, ariko nubwo yanywaga ntiyasindaga ngo asinde nabi. Mu bantu babayeho ari abapagani yari uwa mbere, ibintu byose bibi yarabikoze, ariko
nta n'umunsi n'umwe yigeze ambwira nabi. Twabanye neza nawe mu bupagani, twabanye neza nawe. Yageze agenda akambwira ngo wowe uzocumbira gusa umutsima, waba wakonje nzawurya, ariko usumbe ugende ucumbike umutsima usange mu nzu. Rero muzehe ni ukuri sinamuvuga ngo murangize, twabanye neza pe, twaravuganye nawe, twaraganiriye, twagendanye mu bikomeye, twagendanye mu byoroheje, haba mu bukene haba mu bukire, twarabanye nawe, twabanye mu bikomeye. Haleluya, haleluya, Amen. ni ukuri twabanye nawe neza. Pasiteri ndamuhamya ni umukirisitu, aho amariye gukizwa yabaye umukirisitu udasanzwe. Yavuze ubutumwa, yageze ahaguruka mu nzu akamamasha akamambwira ngo ndagiye mu ivugabutumwa. Ese ugiye ute? Ngo ndagiye. Wowe uzi upfa guhaguruka gusa ukamumasha ngo uragiye? Ngo ndagiye. Gute? Ati uku nyine kera nagiye. Sawa, nimba ariko ubonye ngaho genda nta kundi, kandi sinogwanya umuhamagaro wawe, genda Imana igufashe. Akaba namusengera, ngahaguruka nkamusengera, nkamusabira umugisha w'Imana, Imana izakugirire neza aho ugiye. Akagenda kandi akamahaguruka mu nzu ntafite habe n'igiceri cy'icumi, ariko akagira kwizera gukomeye. Akagenda yamara gushika i Butare yakampamagara ngo nagiye, akagenda i Burundi agahurukayo, tazi aho yakuye itike, ngo agashika i Burundi yagera hari i Butare bakamuheza tike, bakamubwira ngo n'amazi yo kunywa, yamara akagwira tike ikamugeza i Burundi. Rero ndamushimiye, yari azi kwizera kurenze, yageze akora imirimo ikomeye, kuvuga ngo nta wundi muntu uhaguruka mu nzu ngo arahagurutse ngo agiye mu ivugabutumwa adafite ifaranga, ngo agiye mu ivugabutumwa. Ariko yageze ahaguruka akagenda, kandi akagera iyo aje, kandi akabuvuga, agasura agataha. Ndamushimiye. Rero Pasiteri sinomuvuga ngo murangize, ni munini kuri jewe, sinabasha kumuvuga. Ibyo yageze akora nje sinabikora, kandi imirimo yakoze iravuga. Twabanye nawe, tubana n'abana b'imfubyi, abana babaye mwacu sinabavuga ngo mbarangize, ni benshi baciyemwo, bamwe barashakwa, abandi bagiye hanze, sinavuga ngo mvuge umubare wabo, ariko twabanye n'abo bana neza, kandi n'ubu tuzakomeza. Abana tuzakomeza, ntabwo nubwo Pasiteri agiye tuzagumana namwe, ntako izontandukanya namwe, nkaba naje ngiye, niho tuzotandukana namwe. Tuzagumana, icyo Pasiteri yageze abaha nzakibaha, ntabwo nzareka kukibaha. Yantosheje urukundo, yantosheje ubumwe. Nageze ngira ngo ndavuga, n'abangiye ahantu naza nkavuga ngo bavuze gutya, akambwira ngo ntukavuge ngo bavuze gutya, ibyo ngibyo ntukabivuge, ngo ayo ni amagambo y'abagore, ngo ntukaze uza ngo umbwire ngo bavuze gutya. Ni ukuri Pasiteri yari umukirisitu, sinomubwiye ngo umuntu yambwiye gutya ngo apfa kumva gusa, ndavuga ngo bene ayo magambo nayo hanze ngo uzuyareka, ngo kandi ikintu utari wahagazeho ntukaze ngo uje ukiyambwire, ntabwo ari amagambo, ngo ngayo ngayo ni amagambo y'imfabusa. Rero ndamushimiye, yaratwigishije, yadutojeje ubumwe, yadutojeje kubana n'abandi, yaduhaye urugero rwiza. Pasiteri ntitwamuvuga ngo murangize kuri uyu munsi. Rero ndamushimiye, Imana yo mu ijuru imuhereze iruhuko ridashira. Murakoze.
abantu ba Nairobi ni abantu beza. Muzehe yamaze gucikana ubwo ngubwo Kenyatta, ubwo tugira gutyo tubona baraje, tubona Shaman araje, tubona na Pasiteri araje n'abandi n'undi muhungu wa Gasarani. Ubwo nyine tubona abantu benshi baraje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Sinabona uko nabavuga, Imana niyo izabahemba, nje sinabahemba, ariko Imana yo mu ijuru izabahemba. Ndabashimiye abantu bose baturutse hirya no hino, umuntu wese wigomye akazi kiwe akaba yaje kuri uyu umunsi mukuru wa Pasiteri. Imana yo mu ijuru imugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru izabahemba. Sinabona icyo nabahemba, ariko Imana yo mu ijuru izabahemba. Abakozi Imana baherekeje umukozi w'Imana, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Pasiteri wavuye mu Rwanda, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Hari inshuti ziwe zamukundaga, Imana yo mu ijuru izigirire neza. Hari abenshi baduhamagaye, Imana yo mu ijuru nabo bihanganishe, kuko natwe twihanganye kuri uyu munsi. Ntabwo byari byoroshe, ariko uyu munsi twihanganye. Ndashimira abana banje, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ndashimira Mado, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, iguhe umugisha. Ibyo wakoze Imana izabiguhembera. Ndashimira Nyabaziga ntacyo atakoze. Nyabaziga yakoze imirimo myinshi kugira ngo agwaze se, agarure ubuzima bwa se, ariko ntibyakunze. Ndashima Imana kuko Nyabaziga yagaragaje uburyo bwose ashoboye, na Cedric bombi baragaragaje uburyo bashoboye, ariko ntibyakunze. Ntabwo bari kugarura umunsi wiwe, ariko ibyo bakoze Imana izabibahembera. Mugende muzababwire ngo ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bari kumva nabo bumve kuko mbashimiye. Umuntu wese wagize icyo akora kugira ngo muzehe ubugingo bwe bugaruke, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni benshi batanze ibyabo, ni benshi bamugwajije, ni benshi sinavuga abantu bose. Abantu bo muri Byura bakoze imirimo ikomeye, abantu bigasanga bakoze imirimo ikomeye kugira ngo muzehe bagarure ubuzima bwe, ariko ntibyakunze. Ndabashimiye Banyamurenge, ndabashimiye ubwoko bwacu, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ku mirimo myiza muzamukora. Mwe mirimo mwadukoreye muzayikorere n'abandi bose. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Murakoze cyane. Reka dusabe aba bana ba Sara, bashiki be, barumuna be, bakuru be, Basara. Yes. Yesu ashimwe. Mbere yuko ngira icyo mvuga kuri data, hari rikote natanze ya mubyara wanjye, abanze bayishyiremo, ndabona kuvuga nyuma iyo rikote irangiye. Akoze ndabona ko mwambagiye tugifitanye amasezerano menshi. Ndibuka ubwo mperuka kumusura muri Kenya, ubwo duherukana, yambwiye ko ntaho azigera ajya tutaragera ku Imana yatumuzeho, ubwo twari ku Gikongoro. Hari amasezerano ngewe nawe twagenderagaho, yahoraga yanyibutsa buri gihe, ariko nta kundi, buri Imana imukunze kuturusha. Muyomba yankoreye byinshi, njye n'umuryango wanjye wose muri rusange, ariko cyane cyane byihariye njye twari dufitanye ubucuti burenze. Yari inshuti magara, yari inkoramutima yanjye, yari umujyanama ukomeye. Ndibuka ubwo nari mu Bugande, ubwo nari mayibobo ku muhanda, Muyomba yarampamagaye angira inama yankuye ku muhanda ikangeza muri Amerika, aho ndi uyu munsi wa none. Ndagushimira Uncle,
Muyomba yaramfashe azana ku Gikongoro anshyira mu bandi bana, anyereka urukundo umuryango wose urankunda niyumvamo, kugeza ubwo bamfashe nk'imfura yo mu nzu. Warakoze. Ako yagize neza, njye nawe twari dufitanye ibintu byinshi twari tuziranyeho. Yabayeho data atarahari. Muyomba yagize umusanzu munini ku buzima bwanjye. Mukesha byinshi uyu munsi wa none. Njye sinigeze ngirirwa amahirwe yo kumenya data umbyara, kuko yitabye Imana kera nkiri muto. Ariko muri bake badufashije kugira ngo dukure tuba abagabo kuri uyu munsi wa none. N'uruhare rwa Muyomba runini rwarimo. Anko, ndagushimira kutigeze ucika intege. Ndagushimira ko wemeye tugasangira ubusa. Ku Gikongoro ndabyibuka. Ngize mu mvuge byinshi narondogora, ariko muri make warakoze. Muri njye hasigayemo icyobo gikomeye kinini, sinzi uko nabivuga. Mbuze intwari ikomeye, gusa nta ntwari ipfa ahubwo iratabaruka. Gusa nsigaranye ubwoba kuko kuva wakwitaba Imana nabuze uburira, amagambo ambana make. Nsigaye numva ngiye gusa muri njye ku mutima ari nk'ikintu kibyimbye kirimo kirankurura. Sinzi uko bizagendekera, nanjye ubwanjye mfite ubwoba. Abandi bararira bakabasha kuruhuka, ariko ngiye byaranze. Ndareberewe, nsigaye ngira nkajya kuri WhatsApp nkakwandikira ngo ndebe ko basi telefone yawe yavivura kabiri, ngahamagara wapi, ngasubira inyuma nkajya kumva amarikodi yawe wanyoherezaga, gusa byananiwe kubyakira. Ariko iruhukire mu mahoro, kandi ngiye kuvuga byinshi. Nagukundaga urabizi, kandi ndashimira Imana ko yamfashije njye n'umuryango wanjye twese tukabasha kugira umusanzu dutanga ubwo wari urwaye. Gusa ndabizi usize umuryango munini, ariko ikivi cyawe tuzacyusa. Iruhukire mu mahoro nshuti yanjye, iruhukire mu mahoro mubyeyi mwiza, iruhukire mu mahoro ntwari yacu. Murakoze. Reka mbanze nshimira abantu ntaza kwibagirwa. Bwa mbere na mbere ndashimira data, ndabizi ko ahari ari kunyumva. Ndashimira data mbere yo mu burwayi bwe no mu burwayi bwiwe. Twabanye nk'umubyeyi mwiza ukunda abana bagakunda n'umuryango agakunda n'igihugu. Ndamushimiye. Ndashimira data mu burwayi bwe. Data yarwaye nk'umurwayi ufite kwizera guhambaye. Data yarwaye nk'intwari, Babangu aligonjeka kama shujaa, arwara nk'imfura, aligonjeka kama shujaa, arwara nk'umukristo. kama Mkristo. Nibyo byatumye dushobora kumurwaza. Babu ilituwezesha pamoja naye katika ugonjwa. Mu gihe cyose yari arwaye ntigeze atakaza ibyiringiro vyiwe. Wakati wote alikuwa mgonjwa hakupoteza tumaini, Ntabwo yigeze yiheba, hakukata tamaa, ngo atubwire amagambo adutera ubwoba. hakutuambia maneno ya kutuvunja moyo. Yarwaye nk'intwari. Aligonjeka kama shujaa. Ndamushimiye. Namshukuru. Ndashimira papa mudogo, papa Mugisha. Nashukuru anko Mugisha. Yabaye intwari. Yabaye intwari mu gihe cyose data yararwaye. Amekuwa shujaa wakati wote dadi alikuwa mgonjwa. Twarafatikanyije. Tulikuwa pamoja, tuliungana pamoja. Yarashinzwe ikigega cy'amafaranga cyo kumuvuza. Yeye ndiye alikuwa mweka hazina wa pesa zote zilikuwa. Nanjye nkabashinzwe kuba president iruhande rwa data. Na mimi nilikuwa karibu na babangu. Yabikoze neza. Nilifanya vyema. Nta na rimwe nigeze musaba tike ngo ayibure. Hakuna wakati niliomba tiketi nikose. Nta na rimwe nigeze musaba amafaranga kugura imiti yamuze ngo ayabuze. Kuna wakati tulikosa pesa za kununua dawa. Imana data kumwijuru mumpera umugisha. Mungu wa mbinguni ambariki.
ndashimira Nyabaziga na Bitakure Nyabaziga na Bitakure Cedric, uyu mubyara wacu umaze kuvuga. Kazini yetu huyu amemaliza kuongea. Bakoze imirimo y'indashikirwa, Wamefanya kazi nyingi sana. Data yarwaye mu bice bitatu. Baba aligonjeka kwa nafasi 3. Yabanje arwara diabete kuva mu 2018. Aligonjeka kwanza kisukari. Abona ubuvuzi, umwaka urarangira, diabete isa nk'igabanutse. Akatibiwa na akawa kama amepona. Muri corona. Wakati wa COVID. Iyo taa yose asa nk'umuntu muzima. Akawa ako sawa wakati huo wote. Ariko guhera mu 2023 mu kwezi kwa 5 2023 niho data yafashwe na stroke. Ndio wakati alipata stroke. Iba affecte kompiko ziba bloke. Akapatwa shida mwilini. Uko ari zose ari zibiri. Data yararwaye uburwayi bw'impyiko. Ico gihe cyose kuva muri 2023 kugeza ubu nyene baradufashije, batanze amafaranga yabo, nta na rimwe twigeze tugira igikeha cyo kuvuza data. Ubuvuzi bwose yarakeneye, ibitaro byose yarakeneye, aho yarakeneye hose kuvuzwa yarahageze. Imana Data wo mu ijuru ibampera umugisha. Ndashimira mama, twabanye na mama mu burwayi bwa papa kuva icyo gihe cyose mbabwiye arwaye diabete. Nta na rimwe nigeze mubona acitse intege, watibyiringiro, wananirwe kurwaza data. Yabaye intwari mama, mu majoro twarararanye, mama twaragendanye. Imana yo mu ijuru ikomera umugisha. Ndashimira abandi bavandimwe banjye barimo mukuru wanjye na barumuna banjye. Igihe cyose najyanaga data ku bitaro, basigaranaga umukingo ukomeye wo gusigara mu rugo ntihagire ubukehwa, bakabyitwaramo neza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu bose badufashije, abantu bankoze ku mutima n'abantu babaye igasanga. Yewe ntabwo navuyeyo ndi mukuru, navuye muri zura ndi muto, ariko ntabwo mbazi, ariko hari abandi nzi. Hari igihe data yigeze kuremba muri ibyo bice bitatu nababwiye, icyo gihe agifatwa n'impyiko, mba mu bitaro za Kenyatta, nahamaze amezi 3. Dusohotse ibitaro bamwandikiye kuzaza aje kwivuza, bakamwoza impyiko 2 mu cyumweru, atanga 22,000, hatarimo amatike, hatarimo n'ibyarya. Ayo mafaranga akayatanga mu cyumweru. Data nta bundi bushobozi yari afite, Nyabaziga yari ataraje hanze, nta bundi buryo twari dufite, nta n'andi maboko twari dufite, usibye kubana neza n'abantu. Data yari yabanye neza n'abantu. Ayo maboko yose niyo yagiye amufasha yivuza nk'uko bikwiriye. Abantu bo muri Zura baduhaye 100 birenga. Ayo mafaranga yose yanciye mu ntoki. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha nubwo ntabazi. Ndashimira akarere ka Umoja, baradufashije. Uko data yarembaga nabona simba ku rubuga, ariko ejo bundi amaze kwitaba Imana nabwiye Tubi, ndamubwira ngo data nta musanzu n'umwe ataza agatanga muri Umoja. Ntabwo data apfuye asize abantu, sinabaga ku rubuga rw'akarere ufata izina ryanje urishireho. Umusanzu wose data yatangaga nzaza nkutanga, nta deni na rimwe tuzagira wo gutanga mu bandi, nzaza nyatanga nk'uko data yatangaga. So ndabashimiye, muri abantu beza, mwaradufashije. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ngiye gushimira, haraho nakwibagirwa kandi ari ingenzi, ariko si kwa ubaya, nuko umwanya uri hano ari muto. Ndabazirikana mwese mbafite muri karimo no ku mutima, nari kubashimira. Ndashimira umuryango wo kwa mama, hari basaza banjye, hari ba Muyomba, ndabashimira cyane, mwatubaye hafi. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ndashimira umugabo wanjye, ntabwo tumaranye igihe kinini, tumaranye amezi 3.
Cyambere manza gushimira Imana ko Imana icuye data yarankoreye ubukwe akaba mu bukwe bwanje. Ntibyari byoroshe kubw'umubiri, ariko kandi kubera umugambi w'Imana yarabisoje ahagarara mu bukwe bwanje burarangira, mwambika ingofero atasha afite umukwe. Imana mu ijuru ihabwa icubahiro. Ndashimira umugabo wanjye twarahagararanye, nazaga nja kugenda buri munsi waremwe n'Imana akampa 1000 c'amatike akadusura Kenyatta akatuzanira ibyo turya. N'uwo munsi nk'uko yabivuze ejo niwe watuzaniye ibyo twariye muri iryo joro, agumana na data. Mbese mu buzima bwose tumaranye yanyeretse ubutwari budasanzwe, kandi na data yagiye abonye ubutwari bwe. Ubutwari wagize data akikubona uzabukomeze no ku bavandimwe, kandi ngusabiye umugisha, Imana iguhe umugisha. Hanyuma reka mvuge gato kuri data nimara ntanga umwanya. Ndavuga data nk'umukristo ko njyewe nakuze afite ubwenge mbona ari umukristo. Hanyuma mvuge data mu bantu. Data yari umukristo, yari inyangamugayo, yari umunyakuri. Hariga abantu bajya bavuga umuntu gutya wenda kuko yarangije kugira ngo bamuhe izina rizima mu bantu, ariko data ntabwo turi kumuha izina atari afite, yari arifite. Data yari umunyakuri kugeza kuri twebwe abana be. Iyo yakubonagaho ikosa yakwicazaga akakubwira ntukagire gutya, ntukagire gutya, ntukutungane. Data yari umunyakuri ku buryo yakubwira gukura atitaye ku ngaruka zose zaza mu nyuma y'ibyo akubwiye. Data yagiraga ubuntu, yazaga atanga akageza ku giceri cya 20 atitaye ngo urayagaye kuko ariyo afite, ariko akayaguha. Data yatanze icya 10 bikwiriye, kandi natwe arakidutoza. Ndibuka neza tukiri Nyamagabe, batuvu barabizi, ninjye muntu wakoraga njyenyine mu nzu mwacu, ariko ntiyatinyaga kuzana abana b'imfuzo ngo babe mu rugo, kandi azi ko nta kazi afite, ari njyewe utunze umuryango umwana gutyo. Ariko yarabazanaga tugasangira ibihari kandi bikamunezeza. So yari umuntu ugira ubuntu kandi akagira urukundo rwinshi. Hanyuma ndavuga data mu bantu. Data mu bantu yari inyangamugayo, haba muri leta haba no mu itorero. Yageze akora no muri gacaca kubera ubwo butwari. Data yarareze abavandimwe be, arera abana be, arera n'abandi abo mwumvise bose. Twageze hano muri Kenya, nabwo ndabyibuka neza barumuna banjye bari batarabona akazi. Ije wari ufite akazi njyenyine mpembwa 8,000 by'amashiringi, ariko muri iyo nzu harimo abantu 24. Hanyuma mumbaze ngo abo bantu bari batunzwe n'iki? Kandi bararyaga ku manywa bakarya neza, pana bya bindi bavuga ngo barya nabi. Baryaga neza, bakarya neza mu gitondo, bakarya neza saa sita, bakarya neza na nijoro. Kandi ibyo byose umutima w'urukundo twabonanye na data, umutima w'urukundo yadutayemo. Mbese niko nabyita, kwitaye ikintu kikaja ahantu kirakura kikarema. Cyarameze urukundo yaduteyemo. Aba bana ndakeka twarabanye neza, hari abagiye hanze, hari ababa hano, hari abari mu Rwanda. Abo bana bose iminsi yose twabanye mu nzu, ntawasohotsemo kubera ko dutonganye cyangwa tugwanye. Bagiye bakuze, bagiye gushaka ingo zabo. Nabo ndabashimiye ko nabo bagize urukundo bakagira umutima mwiza, tukabana neza. Data Imana imuhe umugisha kuri uwo mutima w'urukundo adusigiye. Hanyuma reka nihanganisha abantu, nihanganisha mama akomere. Data yabyaye abahungu abyara n'abakobwa, n'abo bandi badushamikiyeho b'imfubyi n'abana basize. Mama humure, tuzamuba hafi nk'uko twabikoraga n'ubundi bakiri kumwe na data. Hanyuma n'abavandimwe ndabakomeza, ntabwo tubaye imfubyi twebwe, no. Data afite amaboko menshi,
kandi urukundo mwatugaragarije akiriho, ndizera neza ko ariko muzakomeza kuduhereza. Haba umuryango wo kwa mama turakundana cyane cyane pe, turakundana sinzi uburyo nabibabwiramo. Haba na ba data wacu na ba mama mdogo bose turakundana kandi tubisanzura. Ndumva rero nta bupfubyi buzagaragara muri twebwe, dufite amaboko menshi. Hanyuma ndarangije icyo navuga cya nyuma, ndashimira umwana wamushinga yavuye mu Rwanda bita Nyakazungu. Twarabanye mu gihe cyose muze yaragwaye kuri telefone, namubwiraga uko mujanye, uko mugaruye, uko ameze, icabura buri kimwe cyose. Inshuti yanjye yo ku mutima, mubwira buri kimwe. So yobaga data yarembye narabimubwiraga. Imana imuhe umugisha kuba yemeye agasiga abana batoya mu nzu, nta murezi abasigiye, ariko akaza gushingura nyirarume. Imana wo mu ijuru imumpera umugisha. Murakoze cyane. Wibihe ari hejuru ya byose, ahora bivuruga uko ashatse, ari hejuru ya byose. Yashizeho ibihe irabibangikanya kugira ngo biyobore abantu mu buzima. Duhura n'ibyiza cyangwa se ibibi, bibuke ko uri kumwe na nyir'ibihe. Yesu afite byose mu kiganza cye, afite umutozo w'ibihe, ari hejuru ya byose, ahora bivuga uko ashatse, ari hejuru ya byose. Kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Semeni amen. Izo ni indirimbo nanditse, ariko Pasiteri Samuel numvise abwiriza. Abantu benshi banzi nk'umuhimbyi, nk'umuririmbyi, bakibaza aho indirimbo nyinshi nazikuraga. Kwari ugusenga, nari mfite na biblioteke cyangwa se library. Yari Pasiteri Samuel, akaza numva ibyo yabwirizaga, naje nkabishyira mu ndirimbo zose. Kandi hari indirimbo nyinshi, ndi mu bana b'abanyamurenge benshi baririmbye indirimbo zitoneka urupfu, zikaruvuga zikarwinjiramo imbere. Inyinshi nakaza nzumva na Samuel ayo magambo. Irindi cya kabiri ni Dogiteri yari hano, uyu muzeyi wacu. None namara gusenga, Imana ikampishurira ikambwira ngo vuga gutya. None ibyo nabwiraga abandi ubu nanje byangezeho, ariko ndakomeye. Amen. Abatazi uko bimeze, uyu ni mukuru wacu. Sogokuru yitwa Ndahinda, yavutse wenyine, abyara data Bazirangera mbere wenyine. Nyuma baje kubona abandi bana bagera nko kuri 4. Data nawe yabyaye Samuel kwa kundi mwarimo muvuga, bamara igihe kirekire. Yavukanaga n'abakobwa 4, ari we wenyine w'umuhungu. Nyuma nibwo naje kuboneka, ariko ndashima Imana ko ubu nyine nabaze abantu bakomoka kuri Ndahinda tumaze kubyara ubu nyine abana bacu n'abana 21. Ko bikomera amashi gutya yabikwiriye kuzukuri. Semeni amen. Wawundi bakaza bita ngo nigenda ndumwe, ubu turi 21. Rero ndihanganisha abavandimwe. Uyu Samuel nubwo ari mukuru wanje, ariko je ni data. Papa sinigeze mubona, nabonye rene iki gihushuka gusa, kwa kundi bakubwira ngo iso yapfuye ugaseka mu bana. Ni nk'aba bana wenda ni nk'aba bana, nta umuntu nabonye ni Samuel. Niwe wanshingiye, niwe watureza, aradufata twese n'abashiki bacu, araturera
kugeza dushingiye, ngo amare kudushingira. Hari ikindi kintu yakoze mu buzima bwanje, uri sivyo by'umubiri, yanyigishije ijambo ry'Imana. Abantu babaye muri Vzura nibo bakazufata abasore bato, twari batoya cyane, akatujana mu butayu, akatwigisha gusenga. Abo ngabo yajanye nanje nari ndimo, ni naho natangiriye gusenga cyane. Akambwira ngo murumuna wanje, abavyeyi barapfuye, ariko icyo ngusigira, ndagusigira Imana, ndagusigira Bibiliya. Iyo Bibiliya nuyibona izagukomeza mu rugendo. Uzukuri ntabwo nari niteguye ko Samuel yogenda. Twari mu masengesho y'iminsi 21 mu rugo dusengera grand frère kugira ngo ntatahe, kuko numvaga njewe target, numvaga ko tuzobanza tukagera iyo tuja hanyuma gataha. Ariko niyo mpamvu naririmbye ngo Imana igira umutozo w'ibihe, izirivuruga uko bishatse, iramutwara ntavyiteguye pe. Ariko ndashimana ko yagiye nk'umukristo, yari umukristo nanje ndamuzi, yagiraga kwizera kwishi, yagiraga urukundo rwinshi, yagiraga ineza nyinshi, yakundaga abantu bose. Twarabanye b'abantu bakaza bagenda bamubwira ngo bano bana b'imfubyi barera. Ndi mu bantu bagiye bamubwira, ese pastor wewe abantu 21 wewe mu nzu mu buzima bwa Nairobi na Nyamagabe nuko twabaga tumeze. Ariko muzukuri Samuel akambwira ngumva Peter, nguzu nyanyagiza hose, ukandi ibyo nkora ndabizi, ukandi nguko babayeho ngo n'Imana ibizi. Ndamushimira muzu kuko yabaye intwari kandi akagira kwizera kwinshi. Samuel no wabaye mu nzu 18, twebwe tuba mu ya 7 ifite utwana 2, iwe akaba mu nzu 18 muri 2018. Ngahora sukoye amafaranga uzi kandi atagira n'umusponsor numwe. Ndamushimira turemye kwizera kwinshi kandi yatwigisha ijambo ry'Imana. Ngeze mu mwanya wo gushimira abantu, mwarakoze bavandimwe, abantu bo muri Kenya muri abantu beza. Ndashimira abantu bose ba Nairobi, ndashimira abashumba muri hano, mwaduteye iteka kandi mwatunejeje. Ndashimira itorero ryanje, mwarantabaye cyane kandi naririya hirya, ariko mugeraye mu rugo. Ndabashimira n'abashumba bacu bose ko ndababona hano n'ababishop. Ndashimira abantu bavuye Buganda, nubwo ndashimira uriya muramu wacu Bofu Rutambwa ari hariya na mushiki wacu Raheli yabashe kuvuga, ariko nawe ari hano na Nyamugenda Nkinka na mushiki wacu wundi wa muri Amerika. Mu buzukuri bana ba data ndabashimiye, nubwo Bofu umudamu yasigaye iriya, ariko ko turakubona nka Dibora kandi uri mukuru wacu. Turagushimiye ko wadutabaye kandi witabara. Kandi uriya mugabo ari mu bantu, kubera ko twapfa mama yapfakaye kera, uriya mugabo ndakahaguruke mu mukomera amashi cyane. Uyu mugabo mu mukomera amashi pe. Umuntu nakora neza muzamushimira. Uri muramu wacu ni ukurikira ifura iza nibuka muri Vzura duhaye inka 2, inka zacu zose twagiraga zose inka zari ziwe. Nagushimiye ko watureze ubunyine twabaye abagabo. Raheli nawe warakoze. Ndashimira mushiki wacu muri Amerika nabita kure. Aya mafaranga yose yatanzwe icya kabiri, yarambwiye ngo usinkene ko Muyomba agira pane, batanga amafaranga ni batayatanga. Mu byukuri njewe ndi tayari. Turagushimiye Muyomba na sister na uriyo. Ndashimira abantu bavuye Bugande, umwana wa grand frère kaza ubwenge mandi kushuboko kwejo, nawe ni mu mukomera amashi cyane. Uyu wa grand frère y'Ubugande, papa wiwe aherutse kwitaba Imana ejo bundi. Bugande umwe ovasi w'Ubugande ngo ni Mikaeli. Mu byukuri namubonye binyibutsa n'uriya mukuru wacu nawe twunamiye. Wakoze mwana wacu kudutabara. Ndabashimiye umuryango wacu namushenge, ndabashimiye cyane. Simvuga ngo turi kumwe, murabizi ko turi kumwe kandi ntabwo abantu 21 bo mwandahinda ntabwo umwana wa Samuel umupfaga w'imfuzi esarihe utotari. Muza hano sha muhagarare hano gatoya. Murabona nk'aba bukurari he? Urabona nk'aba bagabo abandi mwovuga, abandi kovuga ngo ni imfuzi zinabagabo batuje inama kandi mu byukuri n'abantu bakomeye cyane. Mukomere bana banje, turi kumwe. Nta iso yatwigishije gukorera Imana, ariko inshingano twari tuzisanganye. Ndabizi ko bizogenda neza. Mama Sara rwose ukomere, turi kumwe. Mado turagushimiye na Sara Muyomba Nyakazungu, mwagize neza kuza. N'abantu bose turabashimiye, mwabaye muri iki gikorwa turakomeye. Semeni amen. Hari abantu baza guhumuriza abantu bakamavuga ngo ayiwe ngo mana we nguko uzogira gute we, nguko hari umuntu wambwiye ubushize uko nyine ngo ni wewe usigaye wenyine. Umva wowe usigaye gute? Ntabwo nsigaye nje nyine, ndi kumwe na Yesu. Amen. Kandi cya kabiri ndi kumwe n'umuryango. Hari umuntu aza guhumuriza abanyamurenge ngo ayiwe ngo mana we nguko nyine ngo mwarazaro
aya magambo muza muyareka, turi benshi kandi twamenye Imana kandi dufite Kristo. Apostle Nyarugabo ari hehe? Haguruka mu mukomera amashyi cyane. Arapresenta abandi bose. Uyu mugabo jewe mubona nka Samuel. Nzamubona nka Samuel. Iyo muboye ni Samuel wavuye mu ndaragaruka. Udushimire Yese Mukiza, udushimire Venasi, udushimire bamererwa n'abandi bose. Kandi Samuel nubwo yaryamye ariko twebwe turahari. Urabizi ko twari dusanganwe, ahasigaye abantu bose mwaje kudufata mu mugongo, na famille restaurante y'abazigura, famille y'abanyabyinshi muri rusange. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Abakoze cyane, reka tubasabe mwicare mwese, hanyuma tuze guhamagara. Tutabona byinshi tuvuga, Ndio sababu hatuna mengi ya kuongea. ibyo twakagombye kuvuga nabikubiye mu gatabo gatoya namwandikiye. Yale tungeweza kuongea nimeyaweka kwa kitabu ndogo, nimeandika kwa niaba yake. Agatabo nise urwibutso n'ubuhamya mu ndirimbo y'umuheto. Ukumbusho na ushuhuda kwa nyimbo ya mshale. Ni indirimbo Dawidi yaririmbiye Jonathan na Sauli. Ni wimbo David yalimba kwa Jonathan na Saul. Abaririmba abashimira ibintu bibiri gusa. Akaimba akiwashukuru kwa mambo mawili. Yabashimiraga umuheto wabo n'inkota yabo. Aliwashukuru kwa mshale wao na kisu yao. Inkota niyo gutera, Siraha ni ya kutupa, umuheto nuwo kwirinda. Mshale ni wa kujikinga. Mwinjilisti yabyajwe ubutumwa bwiza, alikuwa Mkristo, yigishijwe gusoma no gukunda Bibiliya mu buryo bw'amarushanwa. Kusoma Biblia na kujua Biblia. Twamwigishije gusenga atari ku gahato, Tulimfunza kuomba kwa kusurutisha. Twamwigishije kumva ijwi ry'Imana, Tulimfunza kusikia sauti ya Mungu. Twamwigishije kugendera mu kuri no kwiyoroshya. Tulimfunza kusema ukweli na kunyenyekea. Amenya neza yuko umurimo w'Imana atari akazi ahubwo ari umuhamagaro. Akajua kwamba mwito na kazi ya Mungu sio kazi kikawaida, ila ni mwito. Twamutoje ivugabutumwa, tulimzoesha uinjilisti. Twagendanye nawe amezi 22 tutari mu rugo, twaravuye mu rugo, twaragiye hanze. Tulitembea naye miezi 22 tukiwa nje ya familia. Ibyo bihugu byose bavuze twagezemo, twari kumwe nawe mutoza. Nchi hizo zote tulikuwa naye tukimuzoesha. Amutoje gukunda abantu, nilimzoesha kupenda watu no kutarobanura ku butoni na kutochagua. Samuel twagendanye nawe nka murumuna wanje atari nk'umwana wanje. Tulitembea naye kama ndugu yangu, si mtoto wangu. Babwije ukuri nguko nabibabwiye ejo. Ninawaambia ukweli kama nilivyowaambia jana. Nta muntu numwe uretse na habe n'umugore we ntiyaramuzi nkanje. Nafikiri hakuna hata anayemjua hata mkewe kama mimi. Ndibuka umuryango warusha uravuga ngo amafuti ya Samuel baza bayambaza, ngo ni byiza bya Samuel babimbaza. Kuna wakati familia walisema mambo mabaya na mazuri ya Reverend Samuel wao wanamuuliza yeye daktari. Sinabivuga byose, reka nsoreze gatoya hano. Siwezi nikayataja yote, acha nimalizie hapa. Mwana wanje Samuel, mtoto wangu Samueli, nakwigishije kugenda, kufunza kutembea. None nawe unyigishije kwizera. Na wewe umenifunza kuamini. Nakwigishije kubwiriza, umenifunza kuhubiri. None wanyigishije gutuza mu bushake bw'Imana. Umenifunza kunyenyekea na kutulia kwa mapenzi ya Mungu. Urantengushye mu mubiri, umeniacha kwa mwili, ariko unshimishije mu mwuka. Lakini umenifurahisha kiroho. Ku itariki 15 z'ukwa 12 15 mwezi wa 12, Samuel yahinduye icyumba cyo kubamo. Reverend Samuel alibadilisha bedroom ya kuishi. Ntiyagiye nk'utsinzwe, hakwenda kama ameshindwa, yagiye nk'ushoje urugamba. Ameenda kama yule aliyemaliza safari. Aka kantu nakoze, neno hili nililofanya, ni ukugira ngo kabe urwibutso, ili iwe ukumbusho, kabe ubuhamya, iwe ushuhuda, kabe isomo, iwe shule, kabe n'umurage, iwe urithi.
dukomeje kwizera ko Samweli ari mu maboko y'umwami. Tunaendelea kuwa na imani ya kwamba Samuel yako katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Ubuzima bwe bwabaye isomo, Maisha yake imekuwa shule, umurage wiwe uracyafite agaciro, urithi wake bado uko ni wa thamani, kandi Imana izakomeza umurimo we mu mitima y'abasigaye, na bado Mungu ataendelea kufanya kazi yake kwa wale waliobaki. Iyi ni indirimbo y'umuborogo namwandikiye. Nyimbo hii ni ya maombolezi niliyomwandikia, mvuga nti Reverend Samuel Baruhani, mvuga ngo Reverend Samuel Baruhani ni y'umuborogo w'umunsi ko siwezi nikaseme Mungu ampe pumziko. Yaruhutse kera umunsi Imana yamuhamagaraga, alipumzika kitambo wakati Mungu alipomuita. Ntacyo tumwifurize, icyo twamwifuriza cyose hatuna la kumtakia, kile chochote tunaweza mtakia. Amarangamutima n'ibyifuzo byacu gusa ntacyo byamara na kamwe. Ni maneno yetu tu, ni hisia zetu gusa, lakini Imana iduhe natwe kuzagira iherezo ryiza. Mungu akatupe kuwa na mwisho mzuri. Amen. Amen. Dr. Arakoze.